warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saat ini saya berada di Bandara Internasional Minangkabau. Saya akan melakukan perjalanan ke Jakarta menggunakan maskapai Super Airjet UI903. Super Airjet merupakan maskapai baru rute Padang Jakarta. Suasana malam di Kota Bandung. Jakarta. Please proceed to boarding lounge. Thank you. Jakarta. Silakan segera pesawat berbelok melalui pintu 2. Terima kasih. Your attention please. For passengers of Superjet I-903 to Jakarta, please board aircraft in Area 2. Thank you. Sekarang kita mau menaiki pesawat Super Airjet IU903. Kursi berapa? 6. 6 ya? Kita akan memasuki pesawat Super Airjet.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para tamu kami yang terhormat, dengan penerbangan Anda berbicara dari ruang kemudi. Selamat datang di dalam pesawat Super Airjet Airbus 320 seri 200 dengan nomor penerbangan EU903 dengan tujuan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta di Tangerang, Banten. Penerbangan ke Jakarta akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam dan 35 menit dengan ketinggian jelajah 35.000 kaki di atas permukaan laut. Cuaca di sepanjang perjalanan diperkirakan berawan dengan sedikit guncangan dan cuaca di Jakarta diperkirakan cukup baik. Demi keselamatan kami anjurkan Anda untuk tetap mengenakan sabuk pengaman apabila sedang duduk di kursi Anda, walaupun tanda kenakan sabuk pengaman tidak dinyalakan. Kita akan segera berangkat setelah beberapa tamu lagi naik ke pesawat dan pemuatan bagasi selesai. Selamat menikmati penerbangan dan kami, dan terima kasih karena telah memilih terbang dengan Super Airjet. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your boss speaking from Palek. Welcome aboard Super Airjet Airbus 320 with flight number IU903, destination to Soekarno-Hatta International Airport of Jakarta. The flight time to Jakarta takes approximately 1 hour and 35 minutes at flight closure altitude 35,000 feet above sea level. The weather entry is forecasted to be partly cloudy with slight turbulence, and the weather on our arrival at Jakarta is forecasted to be fine. For safety reasons, we strongly recommend that you keep your seatbelt fastened while you're in your seat, even though the seatbelt sign is up. We are just making final preparation for departure. Once the last few passengers have put in and loading up the baggage is complete, we shall be on our way. We trust you and you fly with us. Thank you for choosing to fly with Super Airjet. Selamat siang tamu yang terhormat, selamat datang di Super Airjet Airbus A320. Kami sangat senang Anda terbang bersama kami. Kami informasikan berbagai kabin dapat ditempat di bagian bawah kursi atau di tempat bagasi di atas. Sebelum kalian bertemu, sangat senang untuk membantu Anda. Setelah selamat Anda kenyamanan bersama, perangkat elektronik harus dimatikan sekarang. Setelah juga akan dimatikan sepanjang penerbangan. Terima kasih atas perhatian Anda saat menikmati penerbangan bersama Super Crew. Hello, good afternoon, dear passengers. Welcome to Super Airjet Airbus A320. We are very happy that you fly with us. We inform you that cabin baggage can be stored at Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama Super Crew. Good afternoon, dear passengers. On behalf of Super Airjet, Captain Abimanyu, and the entire Super Crew would like to welcome aboard IU903 destination to Jakarta. The flight time to Jakarta will be taken in 1 hour and 30 minutes. Tidak ada the civil. Tamu Super yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan terbang sipil, kami mohon sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini. Untuk mengeratkan tarik talinya, melepaskannya ke tumpukan besi. Your seatbelt is fastened like this and tighten like this. To tighten pull the strap to unfasten the seatbelt, lift the barrel. Sesuai dengan
ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Super Airjet. Dear passengers, we have just landed at Soekarno-Hatta International Airport in Tangerang, Banten. Please relatively and fasten your seatbelt until the aircraft has to complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please pay attention in opening the luggage bin as some items may fall out. But before departing, please check your personal belongings so there is nothing is left behind. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying with Super Airjet. Baik, sahabat. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di penerbangan berikutnya. Terima kasih, Kak. Ya. Sahabat, kita telah sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, Jakarta. Alhamdulillah tadi minus turbulensi, tidak terlalu sekali, dan kita tiba pada pukul 13. Tadi kita berangkat jam 13.10 dan tiba jam 15.00 di Bandara Cengkareng Soekarno-Hatta. Sahabat, demikian dulu video untuk kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Berjumpa lagi di video-video Ferry 966 channel berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten video di YouTube Ferry 966 channel. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.